خوندکارین هجا و دلال دما خوش به ایرو ام بهوره وانیا زمان کردی پرتوکا رفا دها روپلا شست و چار ام بهوره شروع بکن وانیا ما ایرو جوره و تایبتین پیوکانه گلو ام ناس بکن ما پیوک چنه و چه بشیوه هنه بمینا کان جیش خو امه هنکی دولمند بکن پیوک چنه پیوک پی وینو چه دکن شخوا دبشین پیوک هنه پیوکنجی پی وینو چه دکن پیون پیک هاتی پیکتینن هن جوانجی جبو ارکن ریزمانی دکوین ناوا هوا کده خودی ارکن پیوکن ما دو جورین وانا مگو هنه پیوکن پیفساز و پیوکن کیشانه یعنی جی امجوارد بجن قرطافن ساسکر پرانی یامن بجن قرطافن ساسکر و قرطافن کیشانه قرطافن ساسکر مگو پیونو چیدکن و پیوک پیکاتی پیکتینن دماغود کون به پیوفته نویساندن امان پیوکن کیشانه جبورو شکر زمانی تی تو آتی نو لپیوه بار ناکن مجاره ما ایرو لسر پیوکن ای پیفساس یعنی جی پیوکن ساس کرن پیوکن ساس کر جشخوا دناوا خود دبشین وین هنه دبشین وین هنه دفرده پیوکن ناو دیر ساس و پیوکن لیکر ساس یعنی پیوکن مهنه به ناوا بته نویساندن و ناو ناپیکتینن و هن پیوکن مجی هنه گو بلیکر آبه تیر نویساندن و لیکرین پیکهاتی جمره آواد کن پیوکن ای ناو دیر ساس بشه یکمین پیوکن ناو دیر ساس ناو دیر ساس پیوکن ناو دیر ساس جی امکارن لسر دبشان دابش بکن یین به پیشگر و یین به پاشگر ام دکارن وقت تابلوی که جیش خوره چکن جمونا ام بمینا کار باش زلال بکن پیشگر پاشگر شخوا زمان کردی جهلا پیوکا و گلکی دولمنده یعنی پیوکن ما ین ساز کر هجمارن باش تین بکار آنین دماغو به پیوه و تین نویساندن و تایی که نو مگو لپیوه باردکن و هن جوان نافدران ساز دکن و هن جوان جی لیکران ساز دکن و هن جاران جی حوال ناف جی دکوین ناوا نافدره که ده و حوال ناف که یان جی نافدره که جمره ساز دکن جوان پیوکان این به پیشگر و این به پاشگر ام بین هگر ام لپیوکین خواه یان جی ام پیوکین خواه ای گو نافدران ساز دکن این گو به پیشگر ام هن پیشگران ریز بکن ام بیجن پیشگرا و دما گو بیبر نافدرکی نو جمره ساز دکه جین مگو پیشگرا و دما گو به ناوکیره بینویساندن نافدرکی نو جمره چه دکه دبه و جین شخوگلک میناک جیل سروی هنه ام بین پیشگیره گده ام بیجن پیشگیره هم پیشگیره هم دماغوتی نویساندن شخو مجاره ما دماغون بیجن این ناو دیر ساز او پیشگیرین گو ناوان جمره ساز دکن او پیشگیرین گو ناوان جمره ساز دکن ام بین پیشگیره هم دماغو ام به ناوکیره بینویساندن ناو دیر کیجی جمره ساز دکه ام بیجن ولات پیوا ولات ناو دیره که پیشگیره هم گرتیه سرملی خواه دبه هم ولات خوندکارین هیجا جبلی پیشگیران جارنان هنده چک جی هنه که رولا پیشگیره دگرین سرملی خواه و پیوکنو جمره ساز دکن جوان دا چکانش خواه ام دکارن دا چکابینن زمان ب و ب ب و ب او دراستی خود دا چکن لیهن جاران دماغو بناوکی تیو نویساندن ناوکی نوج مرا چیدکن یانجی حوال ناوکی جاناج مرا چیدکن جار ناجی پره جارم حوال ناواتی نویساندن حوال ناوات چیدکن جانا بناواره ناوکی نو یانجی حوال ناوکی نوج مرا ساز
dikin. Em bên demagog bi nava xwe tê nivîsandin rista pêşgira digre ser milê xwe. Em bêçin bê yan jî bê heger em bi navdêrekî re deng dibe bêdeng. Bêdeng û gelek mînakê me hene em bêjin bêkes yan jî bêaqil yan jî bêbav yan jî bêxwedî yanî gelek mînak bî awayî hene. Em bên ser bê ew jî di rastiya xwe de daçeke lê hin caran demago bi navekî tê nivîsandin rola pêşgirê digire ser milê xwe. Em bêjin bi kes dibe bi kes yan jî em dikarin deynin bi navekî re dibe bi bav. Mago gelek pêşgirê me hene ciwan hin ciwan daçek rola pêşgira digire ser milê xwe û hin ciwan jî ji xwe ew bi xwe ji me re wana saz dikin. Daçekek neyniyê jî heye ew jî hin caran rola pêşgira digire ser milê xwe. Ne jî di bingeha xwe de daçeka neyniyê daçeka me a neyniyê lê hin caran demago bi navekî re tê nivîsandin rola yan jî peyvekê ji me re nû saz dike ew peyvaya me peyvek pêkhatî ji me re ava dike. Em ne bi peyva xweş dibe nexweş. Mago daçeka neyniyê lê demago bi navekî re tê nivîsandin navekî nû ji me re saz dike û rola pêşgirê digire ser milê xwe. Li vir ji xwe hin daçek hin pêşgirê me jî hene çawanê nîşana tiştekî derewî ji me re nîşan dikin wekî pêşgira zir û kele. Ev her du pêşgirên me demago bi navekî tê nivîsandin ji me re peyveke nû saz dikin û peyveke pêkhatî ji me re pêk tînin. Em bêjin zir bi navekî re bav dibe navekî nû ji me re çê dike. Kele demago em bi navekî re yan jî bi heval navekî re em binivîsînin dîsa aynî navekî nû ji me re saz dike. Em ê vê carê bi heval navekê re kele em bêjin şêr heval navekê re ji me re navdêrekê nû saz dike ew navdêra me pêkhatî bi pêşgir. Keleşêr. Keleşêr. Wek gom dibînin jî xwendekarên hêja me got gelek pêşgirê me hene lê em dikarin bi van mînaka û hin jî zêdetir hene lê em bi van mînaka hinekî mezelal kin hin mînakên me navan çê dikin û piraniya wana jî hin ciwan heval navin û navan çê dikin û hin ciwan navdêrin û navan çê dikin. Ev peyvên me nîgo hatine saz kirin piraniya wan peyvên me bûn peyvên pêkhatî ji xwe me got hin daçekê me jî hene ew jî bi rola pêşgiran dilîzin. Em bên paşgir. Di zimanê Kurdî de jî ji xwe gelek paşgir jî bi vî awayî hene. Paşgirê me jî gelek hene. Wekî mînak em dikarin bêjin î. Paşgira î li vir bi gelek peywiran dilîze. Yani gelek peywirên wên hene demago bi navekî re tê nivîsandin navekî nû ji me re saz dike. Em ê ji ber pêşgir pêşiya hevokê peyvê û paşgir jî li paşiya wê na em ê destpêkê nav deynin piştre em ê paşgirê deynin. Ser bi paşgira î re peyveke nû ji me re saz dike ew peyva me jî rola wê yan jî peyveke pêkhatî ji me re ava dike. Ev yek ji wan peywîrayî.
عادة وان شاوي جمرة جهة يعني جي منسوبيتي جمرة نشان دك بتشاوي جه يعني بيجي الولات باجار وقن يعني شاوا نشتجه وان جمرة ديار دك يعني جي نافين جه ولات وباجاران نشتجه جوار جمرة نشان دك منا كم دكارم بيجي وكي أفرين هگر پاشگرا ای بگره سر ملی خواه دبا افرینی یعنی جی نشتجی هوی کسی جمره دیار دکه افرینی شخو پیوری کوی دیجی هی زمان جمره پیکتینه هگر ام بیجن کرد پاشگرا ای دماغو دگری سر ملی خواه جمره چاوا ناوی زمانا پیک تینه کردی یعنی جی عربی یعنی جی فارسی گلک مینا که ما وی آوایش خواه هنه ام درباسی پاشگرک دی ببین شخوا دو پاشگری ما جی هنه اک و اوک اف هر دو پاشگیری ما واتای بچوکبون جمره نشان دکن یعنی نافدیرکی به پاشگیرا اک یعنی اوکره پیوه که پیک هاتی جمره ساز دکه او پیوه مجی وقت بیجن واتای به چوکبون جمره نشان دکن میناک ام بیجن کچ هگر پاشگیرا اک بگری سر ملی خواه دبه کچک چوکبونه کجمره نشان دکه یعنی هن جاران ام بیجن برخک یعنی هن جاران جمر دبیجن ام دبیجن برخک برخ پاشگرا ایک دبه برخک برخ پاشگرا ایک دما دگری سر ملی خواه پیوه کنو پیک هاتی جمره ساس دکه برخک ام بین اوک ام بین سر اوک او جی عینی بچوکبونه که جمره نشان دده دما ام بیجن زلام میناک به پاشگیرا اوک دبه زلاموک شخو قال لك پاشگیری من دیجی هنه امی هنه کل سرواجی راوستن هن پاشگیری من هنه چاوا جهه یانجی کار و پیشیا وی کسی جمره نشان دکه وان و کار و بند لور هنه وان اف جی پاشگیرن پیوی پیک هاتی جمره ساز دکه وان کار بند اف هرسی پاشگرانا چاوا دکن دما کو بناوکی رتین نویساندن ناوکی نو او جه یانجی پیشیا انگو پیشیا وی جهی جمره نشان دکن هگر ام بیجن هلبست دماغو ام پیوه هلبست شخوا ناف دیره هگر ام بینن بر پاشگیرا وان و جمره جه و پیشیا وی کسی جمره دیار بکه دبه هلبست وان و هر وها گلک میناکی دهنه ام بیجن پیوا گا دما ام بینن بر پاشگیرا وان دبه گا وان و هر وها ام دکارم بیری دما ام بینن بر پیشگیرا وان دبه بیری وان لفر ام بین کار دما گو ام ناف دیرکی به پاشگیرا کار بنویسینن دیسا عینی پیوک پیک هاتی جمره شساز که جه یانجی پیشه کار و پیشه یاوی تشتی جمره نشان دده هگر ام بیجن خبات به پاشگیرا کار
دبه خبات کار دبه خبات کار پیوه کنو جمر ساز کر و ام بیجن واتای کنو دایه ده خبات کار و گلک میناکندن هنم ام بین پاجگرا بند هگر ام بین پاجگرا بند دماغو بناوه کیره بینویساندن دیسا پیشیا وی کسی جمره دیار دکه هگر ام بیجن سول به پاجگرا بند دبه سول بند سول بند هر وها نال دیسا به پاجگرا بند دبه نال بند شخود پاجگری ما ایدی هن الور چاوا دکن او هر دو جنابه کی وقت به خودیه ویجی هجمره دیار دکن اف هر دو جی مند و دار مند و دار مند پاجگرا مند و پاجگرا دار شخو خوندکارن هجا دوی هم بزانبن گو پیشگر و پاجگر ما دماغو به تنها سر خودن به وطنه لیهن جوانجی به وطنه لی رولا پیشگر و پاجگر آدگرین سر ملی خواه و پیوه که پیک هاتی جمره آوا دکن هگر ام بیجن مند ام بیجن نافدیره که دین بر پاجگرا مند ام بیجن هنر هنر به پاجگرا مند جمره پیوه که پیک هاتی نو ساز دکه او کسی گو وی کاری دکه وی جمر نشان ده هنر مند اگر ام بیجن دار میناک ام پیوه مال ام به پاجگرا دار ام به پاجگرا دار ساز بکن او جی پیوه کنو جمره نشان ده پیوه ما پیک هاتیه مال دار مال دار لور خوندکارن هجا و دلال شخواه پیشگر و پاجگر ما جولو زیده تر هنه لی ام دگین وقت بیجن ما هن نمونه آنین و به هن پیوان ره مساس کرن دمامه بلکی کرتش بو اینا اف پیشگر و پاجگر و رولا پیشگر و پاجگرا ده پیک آنینا پیوه نافدیر چاوایی و چپ دست دخن پرانیا واناجیش خواه مدیتن پرانیا و بیواتن لی هنج واجب آتنه هنج واجی خودی ارکن خوندکارن هجا ام وگر نوانه یا خواه ام وانه یا خواه به هفره بردوام بکن وانه یا ما آب پیوکان وانه یا ما آب پیوکان ام به هفره بردوام بکن شخواه وک مدابو خویانی کرنجی خوندکارن هجا ما گو پیوکن ما دو جورانه پیوکن ناف دیرساز و پیوکن لیکرساز هر وها ما دگو پیوکن ناف دیرساز بناوا و تینه نویساندن و پیوکن لیکرساز جخواه جپیوا لیکر تی خویانی کرن کو تیکلیا وانا راست بلی کراره دبینا که ما دهندره پرتوکین منی زمانیان جی بتایبت دبشی زمان کردی ده پیشگر و پاشگر تین بکار آنین جبو آوا کرنا پیوه نو چه ناف دیر بن چه جی دیکر بن رولا پیشگر و پاشگرا ده آوا کرنا پیوه نو ده گلکی گرینگه او جیجمره پیوه که پیک هاتی پیک تینن یعنی آوا دکن ام به هفره هن پیشگران به میناکان ره زلال بکن شخوا پیشگیرین ما این لیکرساز پرکی من ایگو تین بکار آنین ام دکارم بیجن وال سر پین جوریان دابش بکن میناکن ما چاوانه وقت بیجن پیشگیران منی یکمین هل ام دکارم بیجن هل دما گو ام پیشگیرا هل به لیکرکی و بینویساندن شخوا لیکرک نو جمره ساز دکه هگر ام بیجن هل بدان ره بلیکرا دان ره دبه هل دان هل دان یعنی هگر ام بیجن هل به یعنی ام بیجن هل مثلا هل بگرتن ره بگرتن دبه
بگرتن دبه هل گرتن هل گرتن جبو پیشگرا هل ام هرم پیشگرا خوانیدن آ و شخوان وکی گوودید جی خواندکارن هیجا و جارنا بناواره تنویساندن و ناوکی نوش مره ساز دکه لی پر جاران کار آنی ناوینا دناو لی کرات زیده تره به لی کراره زیده تره هگر ام بیجن پیشگرا و به گوتن بلی کرا گوتن را دبه چه دبه و گوتن ام در باسی پیشگیرا خوی سیمین ببین امی بیجن چه دا ام بیجن دا دما گو پیشگیرا دا بلی کرکی را بینویساندن لی کرک پیک هاتی جمره ساز دکه هگر ام پیشگیرا دا به لی کرا ام بیجن بلی کرا کرن ام بیجن یعنی خستن پیشگیرا دا بلی کرا خستن را دبچه هنجی آلی کاری مره بکن راجن لینوس ها خواه برا لینوس ها بواره بی و بریاگو از برسوی دینم گرک هون برسوی لسر لینوس ها خواه و نویسان دبه ما گو دا بلی کرا خستن را دبه چه؟ دبه دا خستن دبه دا خستن ام بین پیشگیرا میده را هگر ام را به لی کرکیره یعنی ام بیجن به کرن پیشگیرا را بلی کرا کرن را دبه چه خونده کارن هیجا دبه را کرن دبه را کرن ام هرم پیشگیرا خونیدن ور جخوا پیشگیرا ور او جی دماغو تیبر لیکرکه نو جمره ساز دکه ور هگر به گرین هگر ام به لیکرا گرین پاشگیرا ور ساز بکن جخوا پیوکه پیک هاتی جمره ساز دکه دبه ور گرین و هر وها ام دکارم بیجن ورگرین یعنی ورگراندن یعنی ام دکارم بیجن ورکتن گلک میناکیمه بوی آوائی هنه خوندکارن هجا و دلال شخوامه گو پیشگیری ما ای گلکی تیم بکار آنین اون ممیناک جی سروادان لی دو پیشگیری ما جی هنه زیده ده زمان کردی ده ناین بکار آنین او جی پیشگیرا رو او چه پیشگیرا رو او چه کم جاران بلی کراره تنویساندن و لی کرکه پیک هاتی جمره ساز دکن لی ده پیوین کردی ده پر کمن ده ورده ام رو بکرن را به لی کرا کرن را ده بچه البندی الهیویا برسفاوان ما هجی سلینوسا خودینن ده به رو کرن دبه رو کرن یعنی چه هگر دیسا ام بکرن ره چه هگر دیسا بکرن ره ام چه کن دبه چه به لیکرا کرن دبه چه گرک آنا برسب لجم و لسر لینوسی نویسان دبه چه کرن دبه چه کرن وی آوائی اف هر دو تیبنی تنه همون مگو پیشگیرا رو و چه گلکی نایب کار آنین ام دربانسی بس چه ای پاشگیر وکی گو پیشگیری ما دما گو بلیکر آوته نویساندن لیکر که پیک هاتش مرا ساز کن هر وها پیشگیری ما جیش خواهد زمان کردی ده کیمن پرانیا پیشگیری ما به این و آندن دقدن به این او آندن دقدن دما کوک ام لیکرا خواه به این و آندن دقدن شخواه این جبو لیکری نگر گوهیز
û andin jî ji bo lêkerê gerguhêz. Li vir xwendekarên hêja û delal heger em bêjin peyva bez. Baş, heger peyva bez em bikişînin bikin peyveke pêkhatî. Carekê bi în re û carekê bi andin re. Dibe çi? Dibe bezîn, bezîn ji bo lêkerê negerguhêz û bezandin ji bo lêkerê gerguhêz. Bezîn û bezandin. Bezîn dibe û bezandin. Yan jî em bên fir. Em ê carekê bi în û carekê bi andin. Fir bi în dibe çi? Dibe çi? Dibe firîn. Firîn bi andin re dibe çi? Bi andin re dibe firandin. Firandin. û her wekî din gelek mînakê me hene. Meş dibe meşîn û dibe meşandin. Yan jî em bêjin rev dibe revîn û dibe revandin. Li vir em balê bikişînin ser pajgira an jî heye. Pajgira an lê gelek caran wekî pêşgirê rû û çê gelekî di ziman de nayê kar anîn. Lê ê gelekî tên bi kar anîn bi în û andinê diqedin. Eger an a pajgira an rasterast li ser çi tê bi kar anîn? Li ser rayeka dema niha. Li ser rayeka dema niha gelekî tê bi kar anîn. Heger em rayeka dema niha a pêçandinê mesela em bêjin pêç. Em pajgira an lê zêde bikin dibe çi? Dibe pêçan. Kol jî heye. Heger kol ev jî rayeka dema niha dema got em bi pajgira an lê zêde bikin dibe kolan. Kolan. Lê pajgira an zêde nayê bi kar anîn peyvên wêna kêmin în û andin piraniya lêkerê me bi în û andin diqedin. Xwendekarên hêja û delal ji xwe divir de wek têbîniyekê dijî heye. Hin jî hene ijîn û ijandin û isîn û isandin. Ev her du pajgirana jî di zimanê Kurdî de hene lê gelekî zêde nayên bi kar anîn. Ez bi hêviya sûdgirtinê me ji xwe li vê dekê xwendekarên hêja û delal waneya me bi dawî dibe, waneya pêvekan bi dawî dibe. Waneya borî abê em ê çawa bikin li ser pêvekên kêşanî me ana pêvekên sazker yan ê peyvsaz baş zelal kir. Waneya me yê bêjî li ser pêvekên kêşanê ne hûn bimînin demo xweşiyê de.